evo nas u Boeingu 777. Pa da. I idemo za Šangaj, let traje nekih 5-6 sati. Selamu alaikum. Alaikum salam. Ode nekome na glavu. Ovdje imate kao da gledate neke filmove, serije, ali sve mora se plati. Makar u ovom. Ovo je neka piletina s boranijama. Stigli smo na aerodrom u, kako se zove, Dubai. Yes. Sljedeći let imamo za jedno 5-6 sati. Selamu alaikum. Alaikum salam. You learn fast. Fast. Because I hear it so many times, so it will be bad if I can't reply. Tako da sad ćemo malo da odmorimo, iskuliramo, možda odspavamo, ko zna. I da jedemo naravno nešto. I onda nastavljamo svoje putovanje dalje. Ništa malo da kao popričam, da nešto kažem. Što ništa nisam rekao. Idemo, znači krenuo sam na put u Kinu, u Šangaj. Nadam se da će ovo izaći koji sve što sam do sada u životu snimio, a ništa nisam izbacio. Nešto sam izeditovao, nešto nikad nisam izeditovao, pa nisam ni izbacio, ali... Da malo skratimo ovako jer u videu dugo pričam stvari koje mogu biti brže rečene. Nadam se da će samim tim što sad odlazim u Kinu da radim, da će to biti početak jednog novog poglavlja u mom životu. Ujedno nikada nisam ni bio negde dalje van svoje zemlje, ne računam školske ekskurzije po Italiji, Češkoj, Evropi, ali to je relativno blizu. Pre nego li što sam pošao na ovo putovanje sam radio u jednom kafiću i samo sam čekao bilo kakvu priliku da se pruži da odem odatle. Jedino što me tamo zadržavalo je dobra zarada i ništa više. I napokon čim sam dobio ugovor, odmah sam ga potpisao bez previše razmišljanja i čitanja. Znači sada idemo u Šangaj, Muhamed i ja, kao što ste vidjeli. Bićemo tamo jedno 3-4 mjeseca, plaćen nam je put, smeštaj i tamo nedeljno dobijamo džeparac, dobijamo za život. I sad znam da većina misli da ti unapred imaš fiksnu zaradu i poslove koje ćeš raditi tamo, ali to uglavnom ne ide tako. Iako za zaradu može da se desi da dobijete kao garanciju, što znači da ćete dobiti određenu količinu novca radili ili ne radili. Ali uglavnom bude kao uslov da morate da dobijete, na primjer sad dajem najmanje 4 bilo kakvih poslova i onda ako ih odradite onda naravno dobijete tu garantovanu sumu novca. Dok za same poslove uglavnom idete na castinge fizički i mogu biti i online preko video poziva. I neretko se dešava da dobijete posao bez castinga, ali to se uglavnom tako angažuju klijenti koji su već radili sa vama u prošlosti. Tako da sad smo na, ako već nisam rekao, a sigurno jesam, na aerodromu u Dubaju, čekamo sljedeći let do Šangaja. Znači imali smo jedno presjedanje, to je sad, znači iz Beograda do Dubaja i onda iz Dubaja do Šangaja. Let je trajao oko 5 sati, 5-6 sati, a ovaj sljedeći let traje, ako se ja ne varam, oko 7 sati, 7-8 sati, tako. I još ovdje na aerodromu čekamo do tog sljedećeg leta jedno isto 5-6 sati. Tako da mrtav sam gladan. Sad čekam Muhameda da završi s cigarom pa da idemo da nađemo nešto da jedemo. Ne znam, ako sjetim još nešto da se malo raspričam, ja ću da pričam valjda. Da, oko leta samog, znači ovo mi je ujedno bio i prvi let uopšte avionom, nikad nisam leteo. Svi su mi pričali, ja, bit će ti to super iskustvo, ovo, ono, pogotovo što ja volim ekstremne sportove i to adrenalin. Verujte mi, ja se osjećam kao da idem normalno autobusom. Ono tamo malo se još zatrucka turbulencija, to mi je bilo najveći doživljaj u cijelom letu, turbulencija, ono, ništa drugo mi nije bilo. I da, i nervira me samo to što, da, sad ideo sam pored prozora, namjerno sad prvi put kao, ajde, da mogu da snimim i vidim sve, ali brate, iskreno, sad neću da rezervišem prozor, već samo ono sedište do prolaza. Zašto? Zato što kad sediš ovako, utrne mi guzica, znate kako? Znači,
ovih poslednjih pola sata, sat vremena, ono, leta, jedva sam izdržao sedeći. Mislim, otišao sam jednom do WC-a isto da vidim i to kako izgleda ono maljušanje WC, mislim, snimio sam ja, mislim i to. Dobro, dovoljno da se ono, da završiš posao, što se kaže, mali. Za onaj baš veliki posao nije. Da, tamo smo dobili jedan obrok, snimio sam i njega, ono, malecki neki pilet je na ukusanje, ali je mali, aj realno za mene, pogotovo koji ono, jedem baš enormno, jako se to po meni ne vidi, ali ne vidi se baš zato što ne jedem redovno tako, a imam ono brz metabolizam i još treniram ono opasno na sve to, tako da ono, samo sam izdefinisan, moram da jedem 5 puta više da bih nabacio neku veću ozbiljnu mišićnu masu i tako to. Uglavnom, šta ću ja snimati sve? Pa uglavnom celo putovanje, potrudit ću se da se vidi kako to izgleda tamo, jel te, realno malo ljudi uopšte je snimalo koji su modeli, ono, realno iz Srbije, kako to izgleda iz naše perspektive, uglavnom ćete naći neke strane državljane da su snimali tako nešto. A i da, ceo život, normalno ovo mi je od malih nogu, a i dalje ne vidim ništa drugo, ne vidim sebe ni u čemu drugom sem da radim možda ovako neki posao, ono, gde ću biti slobodan, gde ću biti vezan za mesta, za određen posao da radim običan u kancelariji, ili evo do sad sam radio u kafiću. Mislim, okej, da to prođete možda u nekom delu života, kao što sam ja prošao, ali ne predugo, iskreno. To treba da vam bude neka prelazna tačka. I bez rizika u životu nema ništa. Evo, mislim, ja realno sad idem na neki rizik, ovdje meni ništa nije osigurano suštinski, mislim, kao mogu da se vratim u najgorem slučaju sa pozitivnom nulu u smislu samog novca, ali iskustvo i ono što ću vidjeti i što će mi doneti ovo putovanje poslovno, mislim da to nema cijenu svoju. Tako da, to je to, ne znam. Okay, what you have here? Have a lot of stuff. Uzeli smo neku kinesku hranu ovdje na aerodromu. On je uzeo i sokić, ja nisam, ne volim da pijem bilo šta dok jedem. I mene je ovo ispalo, znači ovo je kao neki, kako se ovo naziva, od tri glavna jela kao i ovaj pirinač. Izašlo me je, ćemo da vidimo gdje piše ovdje. Ne piše. A, piše. 64 dirhama. Ne znam se vidi lepo. To mu dođe, sad sam pogledao na telefonu, skinulo mi je 1960 dinara. Znači nešto malo manje, to jest oko 15 eura i tako nešto mu dođe. A njegovo je po isto, ne? Malo skuplje. Da. Njegovo je 85 dirhama. To jest 90 nešto su mu još naplatili dodatno. Dobro, to mu dođe oko fazon, ja mislim 2500 možda, maks, tako nešto. Ćemo da probamo da vidimo kako je. Ajde. Try the juice too. Maybe later. I'm gonna try the beef. You use the beef? Oh, it's not pork. I was. Check what it is. It's beef. Oh. It's beef? Yeah. Bon appetit, brother. Bon appetit. It's beef for sure, right? For you. Down with beef, brother. I think it is. Because it's a little bit like Lokum. harder. Pork is not that hard. To ovo je preukusno, iskreno. Preuvalo, pre. Let's try this one as well. With mushrooms, you can try it. You have the one with nuts. 10 out of 10.
Dobar izbor, iskreno. Da. Gde smo mi to? Evo nas u Boeingu 777. Pa da. 300R. Ovaj je veći za razliku od prošlog i bolji, vrati, iskreno. Kameru. Vidi, imate čak i kameru, vidio? Od dole. Ovo je od ozdo. I napred. A ovo gleda napred. Znači možete da gledate gde letite, vrati. Mnogo su veći, kao što vidite, komforniji. Wi-Fi. A každa ima Wi-Fi, nadamo se da se ne plaća kao onaj prošli. Drugi je sistem svega. Vidi čikica. Vidjet ćemo sad kako ide. Dobili smo ovdje i one slušalice. To je vjerojatno znači dobijete samo na ovim većim letovima, dužim. Imate slušalice, dobijete. Da, ima filmova za džabe. Dobre. Gangster and crime. Ne mora da se plaća. Nice. So we will watch movies now. That is a good. Znači dobili smo slušalice ovdje, dobili smo muziku, dobili smo pokrivač, ima jedan od tamo. Evo. Yeah. We have slušalice. Headphones. Ćebe. Ćebe and the jastuk, pillow. Pillow. Tako da to je sve što dobijete. Vidjet ćemo kako ovaj poleće avion. Da li ima većeg uzbuđenja nego na onom prošlom manjem. Znači sad polećemo iz Dubaija i idemo za Šangaj, let traje nekih 7 sati, 8. 9. 9 sati, šalim se, tu je negdje 7, 8, možda čak i 9, jest, blizu 9 sati možda. Trebali smo da imamo 2 obroka ovdje, koliko ja znam. I možda neki gritski, vidjet ćemo. Snimit ćemo kako izgleda ovdje u ovom avionu. Vidimo se posle. Evo smo u ovom većem avionu, ovaj je malo bolji. Nikada ne pipam dasku ni kod kuće, a pogotovo ne negdje da nisam kući. Ode nekome na glavu. Evo stigli smo na aerodrom u Šangaj. Treba da podignemo neku vizu. Pa da. Odmah kao neku na dolasku, pošto nemamo obično, nego ovo je neka port viza, ne znam ni ja. Aerodrom je ogroman, prvo smo prošli ogroman centar. To jest centar, hodnik. Sad smo našli ovo i sad ćemo da vidimo šta dalje. Sad nam u ovom boksu prave neki personalni ID, kao ID kartica. Znači slikaju te tu i dobiješ odmah karticu neku njihovu za prepoznavanje. Znači nema zajebancija ovdje, znate. Sad ne smijem da kažem u kojoj sam zemlji, brate, da me možda neko ne savata tamo negdje sa strane. Oh my god. Dolazimo u metropolu, ono, kamera na svakom ćošku. Please read the instructions for photography to shoot. Please take off your glasses. Please keep still during portrait detection. Start to shoot. The first photo, 3, 2, 1. The second photo, 3, 2, 1. Please choose a satisfactory photo. Photo uploading. Please take the printed receipt at the receipt printing port below. Ok, dobili smo neku karticu, sad što smo je fotkali. Sad ću vidimo šta dalje sam. Don't worry. Be happy. Evo, stigli smo u Šangaj. Šangaj, sad, 2 sata smo proveli na aerodromu rešavajući ono oko vize i ostalih papira, znači, verujte mi, preznojio sam se 300 puta da sad
Moram se istuširam što pre, znači Our car all electricity. Yes. Osjećam se I see. tako prljavo i I saw smrdljivo the da place ste on svesni. Twitter. Is that Vidite ovdje kola dok smo tu prolazimo. It's Sve je skoro electricity. električni. Bukvalno 99% su Also, we električni. have another color like the Kad blue. smo u garaži, idemo, vozi nas bukerka Aha, okay. I checked on YouTube. i kaže da je velika gužva u Green, saobraćaju, tako da electricity, vidjet ćemo. blue gas. Inače treba sat vremena do mjesta da idemo sad zbog povećanog saobraćaja. And Ne what's znam the name koliko of će this trebati. brand car? Huilai. Huilai. Tako da, šta ste reći, da provali smo 2 sata na aerodromu. Very, very. Smorio sam se, I bought this car almost like 4 years. something. zato što smo popunjavali još te neke podatke gde gde, Not too many choice. I mean, Tesla. gde smo grešili ono brda puta, a njihove ulice i ti podaci su ono dugačke, pa ono dok ih napišeš i to sve prođe 100 godina, bukvalno. Pokupili prtljag, evo sad idemo do agencije, vjerovatno tamo nešto da sredimo, da se dogovorimo šta i kako ide dalje. Model Y, too small. Aha, okay. To je to, ajde javit ću nas kad dođemo u apartman. Za sad smo, da, nas dvojica smo sami u apartmanu, You have two ali kao trebalo bi posle nedelju dana da dođe neki dečko kako smo mi čuli. Tako nešto. Vidjet ćemo kad saznamo, a javit ću se. Doviđenja za sad. parking